دائرة تقيه حر واتس للهجر حامي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم هو الحبيب خير ومن كرم وكل طرف من الكفار النعم فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك حميدا الحمام وظن العنكبوت على خير البريات لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مضاعفات من الدروع وعن عال من الأتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على لكل هال من وقت حميم سندار ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضام ولا التمست غنت تريني من يد من إلا استلمت ندى من خير مستلم مولاي صل وسلم
تامي لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينام وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم مولاي إيمان أبدا لا بك خير الكلم هو الحبيب الذي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم على الله سلام عليك يا ربي عاشاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني ودرجي لا إله إلا الله حسبي الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض والمغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحمن الغادي وأصول منفوذهم إلى أرميم السيوطي صاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالية أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Wah, kaman. Hah? Terus? Fatafaraqah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rupane dawuh nerusaken keadaan mukmin nerusaki keadaan kafir atau se kocak khabith orang se tak gena kelakona terus se tene sampai dadi sedeh
saya cuba naudzubillah keadaan yang alam kubur gelak yang gak dinto sebagaimana bari terangaki yolog bi malaikat ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sukhtillah, wahai jiwa-jiwa yang jelek keluarlah engkau ila sukhtillah menuju murka Allah subhanahu wa ta'ala. Patojuk bi malaikat la cu beri kelampi dari napa kelampi dari azab, kelampi dari azab seesropa aki kelampi. La ilaha illallah. Fatafaroko fatufariku mongko den pisah, fatufariku mongko den pisah opo sin den pisah ruhuhu arroisi abad gini ku wong sing ahli syakawah niku wau orang se tanda-tanda orang celaka nika ane kebari nika saya terangaki kita ilmu kuburan ki kabut cabut terun nika ampun lah ebri angkui dari adab dini Gusti Allah. Wa terus dak remen ning alam kubur wallahu alam kini ke pun saya cerita gini nika. Fatufariku mongko den pisah, fatufariku mongko den pisah apa ruhuhu roisi ahlus syaqawah, den pisah jasadahu ing jasate ahlus syaqawah. Fatustakhraju mongko den toaken apa ruhuhu roisi ahli syaqawah min badanihi saking badane si ahli syaqawah kama yustakhraju kaya oleh den toaken apa as-sufudu persani banyu minasufi saking napa niku minasufi saking wulu yakni kelambi wol bulu al-mablulu kang den telesi. Fa idza kharajat mongko ari kalane metu apa si ruhuhu metu min jasadihi saking jasati ahli syaqawah la'anah mongko ngelaknat hu ing napa niku ruhuhu yakni hu ing ahli syaqawah niku wau apa sing ngelaknat kullu syai'in saben-saben suwiji laqiya kang ketemu apa si syai' hu ing ahli syaqawah bainas sama'i ing dalam antarane pira-pira langit wal ardi lan antarane bumi fayasma'u mongko krungu hu ing ahli syaqawah apa sing krungu kullu syai'in saben suwiji-wiji illa thagalen angin nggih niku manungsa lan jin utawa jin lan manungsa illa thaqalain angin napa niku wau jin lan manungsa. Maka ketika para malaikat tugas dening Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarnya ben orang secelaka gele maka debu kelaban debu wahai jiwa secuba keluar ben untuk bentu dening Allah Subhanahu wa taala pesa antara rubiknya benika sebagaimana malaikat nika mesa kelampi sebanyak bulu ne peres dadi deur mereng meres. Sampean pun sasa mun meres nika pun dengan sekuat tenaga ampun. Tak mungkin orang meres karo peres biasa aja tak kira. Engak meres kelambi wol bulu sebanyak bulu nah. Anduk be sampean pun lain bi meres sarong. Lain bi meres kelambi. Meres anduk karena bekantel. Waneke se peres kelambi sebanyak bulu nah. Suf, yakni kelambi se penuh kelaban bulu. Mun cara makan kelambi wol, jaket sebanyak bulu nak kela peras darma orang meres al-mablul sekadima kelampi wol kela sebecai dengan sekuat tenaga le malaikat keluarnya ben orang setak gena ni ke dari betena sebagaimana tetesan daripada air seperas aing wol dari seperas kela dengan sekuat tenaga ya sakit menoreng seiman hibur bi Gusti Allah pakatengal lebet napanya mana bayangan-bayangan pakatengal sering pun lepon katengal apa saya tempatan ben kenikmatan maka keluar gerak tetap sakit cuma tak gresah beda bi orang si ahli syaqawah orang si tak gena kelakon si mati nasuul khotimah wa na'udzubillah min syarri dzalik
maka orang gelak keluar bi para malaikat dengan sekuat tenaga. Nah ceen pun tak laon-laonan, tak dengan penuh kasih sayang, tak penuh dengan kelembutan, akan tetapi engak meres kelampi, sekelampi gelak terdiri dari buluh wol dengan sekuat tenaga. Fa idza kharajat mongko adikalane metu apa si ruhuhu min jasadihi saking jasate, napa niku wa min jasadihi saking jasate ahli syaqawa, la'ana mongko ngelaknat hu ing ahlu syaqawa apa sing ngelaknat kullu syai'in saben-saben suwi-wiji laki kang tetemu apa si kullu syai' hu ing ahlu syaqawah baina sama ing dalam antaraning langit wal ardi lan ing dalam antaraning bumi. Salapon keadaan ngak nikah ki laknat orang gele nya benene ki laknat. Fa idza kharajat min jasadi arrunene ka arusi terlaknat. Siapa sing ngelaknat? Ma bainas sama'i wal ardi kullu syai'in ma bainas sama'i wal ardi laqiyahu. Setiap sesuatu si asalepan bi ruh nika bainas sama'i wal ardi sebodone nika ngelaknat. Patek najis king teh laknat. Najis tabe teh laknat. Karena bede patek si masuk Islam, napa patek si masuk surga. Nyaman akut mir. Patek sira nika paten ashabul kahfi. Jadi walaupun gak patek, kulit sampean cak romasa lebih mulja dari patek. Mun tepak toronana paten ashabul kahfi dak remah. Napa suan cek kelon patek je kufu. Mun sampean pese orang cek beles. Patek je neng ti berarti kaki saya tak namun sampai patek ti ya pada pateken berarti cek sampai ngenyek dak patek. Ingat cerita Nabi Nuh, kula sekut dak cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh ni kenya mana tibi Abdul Ghaffar bersabda bu Abdul Ghafur king sebanyak riwayat Abdul Ghaffar. Setung saat ketemuan bi patek Nabi Nuh ni kan ngocak ada bu Nabi Nuh dak paten lah iya beende najis model ya coba potongan nah melet terus lapar melet kenyang melet oneng melet patek melet oneng biar mau saya contoh lagi teh apa patek kok mau contoh lagi melet kenyang melet lapar juga melet. Nabi Nuh ngocak senika akhirnya patek ini biidznillah bisa ngocak patek ini kan ya najiyallah wa ya nabiyallah, wahai nabi saya selamataki dari banjir, ya najiyallah banjir seraja banjir Nabi Nuh. Kula saung kuna tak terus dadi patek, kula saung kuna terus dadi hayawan si halal deur bentak najis. Nanging nika ampun dadi ketentuan dari Gusti Allah, mau tak mau kaula kudu nerima. Nabi engak sampean tak pantes ngocak ngak nikah. Nika mun cara kaidah min hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Mun can kula sampean biasa, tapi bagi orang-orang yang semak ke Gusti Allah termasuk korang sae. Niki kocak hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Mun sampean main sekak ya biasa, apa ya ada yang ngocak. Kayak monang ku aban surbandi kan lain mon. Dari kocak hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kang ku yang biasa. Nabi Adam sekali keleron sakone teh bagi mak semak malah ngakan. Mosok karo dia tok etondung dari surga. Aneka dari jumlah min hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Le karo ngocak sini ketok nika Nabi Nuh tegur langsung bi patek bi idznillah kalaban izin Gusti Allah patek ni bisa langsung mak itu ke Nabi Nuh. Ya najiyallah wa ya nabiyallah, orang ngak sambian tak pantas ngocak ngak nikah. Maka setiap kali Nabi Nuh ni engak ada kejadian nikah, engak ada ocaan patek ni kan Nabi Nuh selalu kelenger. Mereka ni kocak Nuhun wong kang jerit-jerit sampai kelenger. Dari lafaz naha ya Nuhu isim fa'ilah, Nuhun wong kang jerit-jerit. Dadi Nabi Nuh kok coreng tok meninggalkan nikah sampai nyaman nyoba Nabi Nuh. Kita oleh ngocak cek patek nikah polana seneng de ashabul kahfi norok buntek de ke ashabul kahfi. Walaupun najis ho kemaking patek ni kata laknat bi Gusti Allah.
patek bisa masuk surga. Arah apa polan? Seneng dekat orang soleh. Ashabul kahfi. Faza kalbun bihubbi ashabi kahfin fa kaifa ashqa bihubbi ali Muhammadi. Mon patek bisa selamat, bisa masuk ke surga, norok bunte ashabul kahfi sebab cintana ke orang sesoleh, sebab cintana dek saatnya ma ashabul kahfi. Fa kaifa ashqa bihubbi ali Muhammadi. Apa mungkin orang dia cinta dek keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi orang secelaka? Tak mungkin. Patek senajis cinta dek orang sesoleh sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Patek pun juga ne patedung bi Gusti Allah pancor bi Gusti Allah Subhanahu wa taala, tetapi ki tetap bede ceretan ning surat Kahfi kasa. Walaupun patek karena cinta ada orang yang sesoleh. Apa boleh cinta kulebi sambian manusia si dalam ateh bede iman dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maneka elaknat orang semate sulhati majelaknat Pak. Siapa sih ngelaknat? Babene cuma manusia. Kullu syai'in laqiyahu ma bainas sama'i wal ardi. Setiap sesuatu yang menemuinya. Saya ketemuan bi orang jiria sepanjang jalan eket tengepekol ne kan ngelaknat kapi beto beta kajuan butombuan jamadat wakapi ne kan ngelaknat da orang-orang sing anika. Berkena jaga imannya. Cek sampai kehilangan iman, cek sampai keuluman jenengan dadi orang yang rugi dunia gak dadi opo jan seeran gak sah rugi akhirat bahoyo. Mun rugi dunia bisa usaha boleh ki bisa rugi bendana berapa 10 juta hasil berapa neng 2 juta rugi belum juta ki bisa usaha boleh, tapi mulai kehilangan iman, kehilangan surga, mulai kehilangan surga, kehilangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Empon bareng pun laknat ma bainas sama'i wal ardi fayasma'uhu kullu syai'in illa thaqalain. Kabire ngeding dek ngelaknat ta benda-benda neka sedojo ngeding kecuali 2 golongan saya tak ngeding. Golongna siapa ja athaqalain, golongna jin, golongna manusia. Pakupek bi Gusti Allah taala. Tak pengeding bi Gusti Allah taala. Karena mon makhluk lain kan orot Pak. Tasek selebor luas nggak nikah anteng. Tak bagi akuli ya tak akuli, tak bagi dumpa ya tak dumpa. Gunung sebegitu kokoh. Jak letuk ya tak letuk. Langit bumi seluas nggak kan orot ke perintah Gusti Allah. Beda makhluk 2 rila nikin niking cengkal. Ya manusia ya. Sing kedua ini kata pengeding bi Gusti Allah atsaqalain. Mergane Kanjeng Nabi nek kan dijulukeun kemantan langit kemantan bumi. Sayyidul Arabi wal Ajami Sayyidul Thaqalaini. Bangsa jin beda se Islam, beda se kafir, bangsa jin beda se taat, beda se maksiat, bangsa jin juga beda se saleh, beda se thaleh, pada bi manusia cuma beda alam. Merkan Gusti Allah dalam Al-Qur'an ada Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Engkau tak nyiptaaki wa ma khalaqtu, engkau tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, hanya supaya ibadah, lamah lil aqibah sopaja benih kerana. Jadi ibadah jin sepaja tak norot ke Gusti Allah, manusia ibadah saya tak norot. Surah apa asa tak apa asa. Orang terangan gadik aja tak roma sadosa. Surah bajeng tak bajeng, orang terangan aja tak roma sadosa. Kalau cek cengkala sarapuna. Padahal manusia mau aku lebih sampeyan kekene Pak, cek pungku pangeran, cek pungku malaikat, apa boleh mungku Gusti Allah. Sampeyan numpak kapal. Numpak kapal terbang lah.
Jeling ke bebe, hutang apa orang dia? Titik kecek cengkala. Ni gini orang ni ka bungkur ni gini gedung sementara je tak katon, saya katon cuma tasek to. Apa boleh orang tak katon? Makhluk segini dia cek ulama nungku. Karena enggak dinto malah berdepi itu nak kulit sama ni beri akal pikiran bi Gusti Allah, sedangkan hajawan teh beri akal pikiran bi Gusti Allah sehingga bisa memilah dan memilih ka amma saya ka barang saya tak saya uriah dadi maghnamah dadi barang jarahan kang kuwi kuku ning akhirat ada kebecelengan kuku kang kuwi ka akhirat itu ore lakone apa sekira membahayakan baik dunia atau akhirat hindarin jauhin karena elaknat orang mun mati nasul khotimah nikah naudzubillah siapa sih ngelaknat bener cuma manusia kullu syai'in setiap sesuatu di antara langit dan bumi setuju ni kang laknat de orang si mati na tak genah fayasma'uhu maka ngeding kapi kecuali jin bi manusia ni kasi tak ngeding fayas'aduna mongko padha munggah sapa si malaikat biha kelawan gawa ruh wong sing ahli syakawah niku gawa ilas sama'i pada paungke keng bidana orang mon sesoleh matina husnul khotimah paung ke atas langit engki paneka kawal bi para malaikat bau narum setiap langit ni ke atasnya mahadihir rih ari bau apar yang macam ruum ari bau na orang se matina husnul khotimah sepeneka juga orang sesul khotimah pada ongke di atas langit fayas'aduna mongko padha munggah sapa si malaikat biha kelawan gawa roh ilas sama dunya maring langit dunya langit setas-atas nika sebebe tibi nika fa idza wasalu mongko ari kana wis tumeka sapa para malaikat biha kelawan gawa roh ilas sama dunya maring langit dunya aghlaqo mongko ughliqo mongko den tutup dunaha ing dalem sakning sore napa niku wau sama apa sing ditutup babus samai napa niku babus samai lawangi langit bila pun dapat ke langit tak bebe nika yakni langit se paling bebe nika langsungnya bintep labang karena setiap pintu langit nika beda penjaga nah pintu langit beda penjaga nah pintu langit beda penjaga nah Kanjeng Nabi waktu Isra wal Mi'raj juga senika malaikat Jibril apa pamit deh malaikat saya penjaga pintu man fil bab ana Jibril wa man ma'ak siapa bareng baan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari saya tek de tengah can para malaikat buka dengan penuh penyambutan saya sangat luar biasa penuh penghormatan para malaikat setuju reparep tero elebeten ben Gusti Kanjeng Nabi maka para malaikat sing benyabe ke langit bintep seakan-akan tak nerima tamu yen tak muka labeng nah nika pun la pertanda mun labeng ya tak buka cek mak sama tamu berarti tak kenceng senamunana malaikat bi tak kenceng lagi ya fayughlaku babus sama labeng langit ni bi malaikat ke bintep kunci yughlik kunci berarti nutuaki cek tak tahu tamu yen nah sampean engki tamu khusus semua tamu ke kiai ke ulama ke habaib ke guru lo salam bila pun teh sawati neng tak usah maksa lebot cendelo keburu lamun keburu ya entar boleh deki dan kadang orang tak sehat dan kadang orang apa aja tak terus ketemu tamu ki beda sompek, beda napa otak kita pan beda aktivitas lain wiritan kita amare nuktok labeng cuma sampean mun tak kenceng menemunan gampang mun sampean tak nemunan tamu ini gampang kincir beda mun can Imam Ghazali guru kan tak boleh tetap haram takdzib guru caran montro tak nemono tamu nyoro anan cek ngebele tade baban buka lah bengah atau babine soro anan soro demak baban jong sare masjid tutup boleh wis ada masjid deh kan nyoro aja
bene ikhbar tapi amr. Saya kota dia bene ikhbar bene memberitahu tapi nyoro. Ada ya tak tahu. Sing kok nyoro. Dema bapan. Sare barung siapa? Pola bareng baruna Yusuf Murwa. Ya sehari di saat tanya ada, dema ada. Nah, jangan tahu. Berarti kan nyoro. Masuk guru. Ya soron siapa gelem soro. Yang saya bela kadung rela. Masih nerima telepon, saya belajar cara pak anak nih kak. Ada bapak. Padahal bapak sih nyoro kebelet ada. Mun sampean tak nerima telepon, cek angka. Mun sampean tak terima tamu, cek temunin. Mun kira tamu iro maksa, ya kalau bencara nggak nikah. Amr perintah. Bene ikhbar bene beritahu. Cek ngocak ada, keng ada bapak cek ngocak senikah. Ada tang laki cek ngocak senikah. Sare sabe. Tak temu yo wis tak temu karo soro. King sampean muda ya berarti mun saumpama lain hari sampean matamu ke kula pas anak kula keluar. Golek ono di masjid cek sare lah genah tak ada. Berarti kau tak kenceng senemunan berarti tepan tedung. Saya kira Pak. Paham nggih? Cek maksa tamu ini kah? Bahkan mau orang tamu nyendemi ini kajang Nabi halal matane congkek lebat bulu kunci nyongorin cok deng bode dalam tak sabu kayak labeng langsung lagi cucin citeng jumbut mata halal nih kah matana halal tak ada tuntutan buatku hati ya tamu pun tak oleh ben serobon yatur bi Islam. Nah, malaikat ini kan tutup labeng. Seakan-akan tak gelem buka elat, muka tak gelem yongkei. La ilaha illallah. Fayunadi mongko undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang min qibalir rahmani saking ngersane Gusti Allah Ar-Rahman kang Maha Welas. Rudduh. Balekno sapa sira kabeh hu ing ahli syaqawa ila madja'ihi maring gonturune ahli syaqawa. Mas bali. Cek pongke. Ada orang yang laknat kok, ongke ke langit. Ada orang yang laknat, sakabinu borong ngelaknat. Ruddu. Bebali. Ila madja'ihi dekat tempat ketedungan. Fairuddu namun kau podom balik, sobo kau podom balik akan sopo si para malaikat hu ing ahli syaqawa. Balik no ila qabrihi maring kuburan ila ahli syaqawa. Fayatihi mongko teko ing ahli syaqawah sapa sing teko mungkarun wa nakirun yaiku malaikat mungkar nakir bi ahwali makelawan piro-piro keadaan bi ahwali makelawan piro-piro pekiwuni barang yakunu kang ono apa ma ono iku minal ahwali saking piro-piro pekiwu karena pun lebi Gusti Allah kelak bada suara dari ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala rudduhu ila madja'ih pebali di tempat ketedungna karena dia laknat dia fairuddunahu maka prosesnya sekejap tak ingat orang yang beriman kata naki dok para malaikat ya toraki dok ngarsane pun Gusti Allah maksudnya ke pebali pole dengan penuh sambutan ya ringin bi para malaikat wah kata neka bidana orang yang tak gena bi orang yang gena pun bareng lek pebali dateng benekeron ya dan renggona mungkar nakir datang bi ahwali ma yakunu minal ahwal dengan membawa beberapa keruwetan dan kerepotan merkene kulit sampean mun maca burdah huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahami kelaban barokah kanjeng Nabi minta saya harap syafaat apa ki ning dina haulun min ahwali yaumil qiyamah mulai dari kuburan dia beda punan haulun min ahwali yaumil qiyamah ini lebih ada mulai dalam kubur dia beda siksa kuburnya lebih ada Pak kanjeng Nabi ini kisah ada bu bahwa kuburan jember kuburan sempit ini kepada Al-Quran ada bu juga kok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang ning alam kubur nika eta buaki tine Gusti Allah, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, adzikri yakni Al-Qur'an. Otabe peringatan-peringatan selain sedebat lesana para ulama, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dalam kuburna nikah ning kuburna apa sempit bi Gusti Allah, salah copek ki pacopek, salah peteng ki peteng abi apa bi maksiatnya. Wa man a'rada an dzikri, sapan orang si tak gelem paengak bitang paengaan yakni Al-Qur'an. Korang darma ulama menyampaikan dek guli sampean Al-Qur'an nika ki korang jelas tah, ki korang terang, ki korang benderang pun secara luas ponan para guru nika pun nyeretaki tentang Al-Qur'an esena ke kauluban panjenengan, tentang kiamat, tentang azab neraka, tentang siksa neraka, tentang nikmat swarga. Ketahuilah fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka orang dia bekal ebrikna kehidupan ma'isyah dhanka seruat macam-macam para ulama. Ma'isyatan dhanka nika engki paneka ning alam kubur bi Gusti Allah epa sempit ebrik seksa bi Gusti Allah Subhanahu wa taala, ma'isyatan dhanka. Arapa? Sebab orang ini kepacet berpaling tak gelem, orang berpaling jam melengos sih tak tanda. Dek nasihat ni kata anda, dek peringatan ni kata anda. Mereka ni suruh paenga orang ni ka fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Suruh paenga terus paenga, cek sen busen paenga, cek sen busen paenga. Karena tadzkir paenga ni keraja manfaat kangge orang yang beriman dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuti ning alam kubur je adalah kehidupan si sempit nika. Kehidupan si sempit. La ilaha illallah. Nomor 2, orang yang tak gelem paenga nika wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang kuat kuning baca ke di dalam kubur dina kiamat keadaan buta, keadaan tak ketengal. Siapa sih nonton? Ada orang yang bisa nonton saat nikah. Orang yang pada terus di TV. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ana apa panjenengan mak baca ke kau dalam keadaan tak ketengal padahal kula ning dunya bilan ketengal. Jawab Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apalah tak datang dak bentang peringatan? Karena ben letak engak datang peringatan tak gelem ai paengak di peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kau bakal lupa ki ka ben dabun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa ada bisa mapadeng waku kecuali amal ibadah nikah. Ada sebisa majember kecuali amal ibadah. Tak ada sebisa menyaman ning alam kubur nika kecuali napa? Amal ibadah. Cek kasangka Al-Quran baca ngaji aja kaji masih letak kenceng, masih pon payah, masih leso sekejap istirahat aku makin agak kena payah istirahat aku istirahat sekader. Adapun istirahat seterusnya gimana kayak tempat peristirahatan ki kuburan nih kabunan cek istirahat ke lu istirahat mulai ke kuburan makin jaga aja pasah lapar arjeng jaga aja terawih ngantuk sengkah jaga aja darusan sengkah jaga aja baca Al-Quran ngaji datang nyari ilmu sengkah jaga aja. Sebab ini termasuk amal saya soleh saya insyaallah bakal nyelamataki kaul panjenengan dari azab kubur. Amin Allahumma amin. Kita berharap cemper montandi amal sih dari kamma azab kubur ini pun jelas ponan jelas ponan beda azab kubur nikah. La ilaha illallah. Lah nikah keadaan orang se mati nasuul khotimah karekas tanam ponan
tuh cek saking engkau bilanan oh lah percuma cek king anu engkau we lah tak ada lah cek king ye ngasep wis ngasep paling saran nikah ngasep ning kuburan mun ngasep ning dunya ning mun kasta ning dunya ki bisa usaha merken orang mae paenga nih mun ki beda iman di dalam aten orang nikah mun orang paenga nih mun ki beda iman mesti gelem karena iman nikah manfaat ada orang yang beriman keng mun paengaan peringatan tadzkir dari para ulama lebat Al-Qur'an lebat lesan para ulama le tak ada manfaat berarti le tak ada iman Pak al-ghafil yudzakkar orang mun lupa kena yang paenga wan naim yustaiqab orang mun tedung kena yang baca ke keng mulai paenga ari tak gelem enga benereng lopar ya benereng lopa pamalopa berarti mun benereng tedung keng tak kejeke benereng tedung dung mah tedung oh tak mate tak kejeke lah mun ki beda kehidupan di dalam ate kauluman jenengan yakni iman ni ki beda odi paenga ni tak kira beci jo mak gung nyinggung engko odo kiai dia bener nyinggung ria ketepaan poro nikah peti mun kene ngobat Pak poro nikah peti mun kene obat nih tanang gula ada poro nak beri obat poro betadin ban macam-macam kita peti ki mun poro kene ngobat dari mah ya peti orang mau tadi sana ya taruh masa orang sana aja pun ngacing kodok masa tahu dah bahan kurang kau tak tahu jauh pacot semangat nenget ya repot berarti je beda poron nah berarti beda poron nah mun ada poron tak peti kan yang nasihat ni justru semakin semangat oh iya berarti rengkok harus daya sini ada pun orang kena yang por ya tuh ada tuh peti tuh sakit mun hat sehat pecet nyaman ngit malah pecet nih mun roga aduh sakit dan roga tapi sampean ngocak dek semecet beli boleh aja masih sakit sebab tahu mau pecet je bakal nyaman marin seroga je lah arah apa mau nasihat je tak gelem cok ngak main ngak kok tak usah cukup lah urus TV pada tahu karo nasihat kedebaan aduh repot untuk tangang pecet seroga je suruh beli boleh tak usah lain lah jedok be lah seroga je be padahal sakit keng tahu cek sakit kemarin sehat jomuh pae ya jomuh sampean masih pae tambah telur wah jomuh napi maji jomuh greng napa greng jong oleh greng edok cek mesin tua ngede aja ya majina lebih nih pakan cek lah sepo beri na uli Repsol lebih uli tapan ji ya lah coba masih baik entar suntik ya sakit tapi nyata sampai entar ke dokter sakit suntik nih lah nasihat nih kejugan sakit kangku orang saya sakit peti kangku ibadah saya beda porona king sehat kamu tak kelima tambah terus ajalar nih kedeki ajalar dak sebere sudah dikek kening ki ya nah oleh karena kadin toh nika kula maengak ka abek tibi maengak ka panjenengan maengak dak sera abei karena maengak benih karena beci karena neser ki patang paeng cek masih kula banyak kesalahan kaula lebih banyak tenimbang kesalahan panjenengan karena kula saya omong orang sebanyak omong saya paling banyak salah aman kathura kalamuhu kathura khata'uhu orang sebanyak omong sebanyak salah nah masih kula banyak salah nah bener yang kebenaran seneka pada belajar ning majelis nikah tade sing aku lebih pinter takok tade sing aku lebih bersih lebih suci sobung demi Allah sobung aroma sangat nikah situng tujuan nyari ridho Gusti
Allah. Tak ro masa paling bener, paling soce, paling penter, paling bener sobung. Mergo nang ngajine malah dadi ring bener. Benar masa dadi ring napa ring paling penter punten. Nah, dadi orang se napa nyaman se tak gena gele. Doteng malaikat ni kebene dateng ngebe kecembaran justru ngebe haulun ma yakunu minal ahwal. Suara na oning sampean ngapa pertanyaan malaikat dia wa aswatuhuma utawi suarani mungkar nakir iku karra'di koyok beldek wa basaruhuma utawi meripat lurune mungkar nakir iku kalbarki koyok kilat al khatibi kang nyamber. Seandainya fayukhriqani napa nyamana malaikat dua nikah suara netok nikah nggak geluduk Pak dek remah sanggup sampean meneng-neng ngocaan terwama nyamanan mate tiba ngodi nge terus tawa aduh odi nggak neko mate nyaman jan mece nyaman namun ngocak aja beda uli nih colon jelas aku tak ngeneng jamu rang tokolan kerep mate nyaman jan siapa cering suara malaikat mungkar nakir aswatuhuma karra'di nggak geluduk suara wa absaruhuma kalbarki al khatifi merepat duan sampean mau najeling siapa kuat nyongok kelap ada kuat kang kuring si tak gena tapi neka kang kui orang matene sesuul khotimah yakni kang kui orang se mati kaper atau mati na tak ngiba amal banyak kini ke si dateng ngiba dalam pan berempan kerwetan malaikat neka adapun malaikat se tugas da orang se saya enten hibur bahkan perobo orang gonteng putih wangi bau naman anta yarhamukallah siapa bener yang engkau tak pernah kenal ning selama audit ning dunya tak pernah tahu dak ben tak pernah kenal ke ben ana amaluka salih engkau amal ben se saleh tugas tining Gusti Allah untuk menghibur ba ke buka pulungan beri pulungan se tembus pulungan kelak sampai ke swargane Gusti Allah beri bayangan bi Gusti Allah pakatengan sapa aja tenang lain bi se nomor 2 ni ke keadaan ya intaren malaikat suarna tok ngak geluduk merepet tah ngak kelap wah remah fayukhriqani mongko bedah sapa si karuni al arba ing bumi piyak bumi gelak bi malaikat 2 nikah bi an yabihima kelawan sungune malaikat luru fayajlisani mongko padha lungguh karuni fayajlisani mongko padha lungguh karuni ing mayit niku wau toju malaikat 2 beda bumi niki malaikat 2 nika fayakulani mongko padha dawuh sapa karune lahu maring si mayit man iku sapa rabbuka utawi pangeran sira fayakulu mongko ngucap sapa la adri taoning kula malaikat bah tato abajeng ben cuma abajeng Allahu akbar kok ngangkat tanang dukel aja so tak kuat tapi ngangkat botok kuat ngangkat bedi kuat ngangkat kaju kuat mau bedi satre ke ketibi tulu tengah gilap dema iso ngangkat tanang dukel aja tak kuat apaan sih ber Allahu akbar ajib apaan sih ber ngangkat botol, ngangkat kaju, ngangkat kasa kuat tapi ngangkat tanang dukel aja saya tak kuat apa nih saya tak mau kuat la ilaha illallah baca taufik ini dari Gusti Allah kekuatan nikah murni dari Gusti Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim fayaqulu man rabbuka siapa pangeran abah la adri taoneng kula malaikat bah tato ngedep berarti ke pangeran dia ngocak tak tahu guru biar tanya dek murid apa jawabannya jong tak tahu pak guru tak belajar ben anu ada mah
Kila beri bek to para uji kok. Beda pertanyaan sekejap aki, beda ujian sekejap aki. Ane ke termasuk ujian ni kena kuburan ni ka. Kocak fitnah tail gobr. Fitnah dua ni alam kubur. Mun tak bisa jawab deka imtihan deka fitnah ni ka. Tolos Pak. Tak selamat tongku ringan ni ka. Masalah ya palakin dari setia. Oh gampang. Ngibuk sepidol lempar aja. Tak bisa. Saat nikah pun sangat menegangkan, sangat genting. Haulun min ahwali yaumil qiyamah. La adri tahun yang kula fayunadi mongko undang-undang min janibil gobr saking pinggiri kuburan. Ya apa suarane? Yudriba mukulo sapa karune hu ing mayit. Fayudribanihi mongko padha mukul sapa karune mayit, sapa karune malaikat ing mayit. Mukamatan kelawan palu min hadidin saking wesi. Allah lawi jatama'a lamun kumpul sapa al khalaiku pira-pira makhluk kulluhum sekabeh makhluk lam naqala yaqillu lam yaqillu mongko ora bisa ngelih sapa si al khalaik ha ing napa niku wau ha ing magma'ah ing palu. Kol tokor malaikat jing apa gambaran bayi saumpamana makhluk dari awal sampai akhir ngalle iyan liya kol tokor malaikat je iyan liya bi sampean iya reseta tak bakal mampu ngalih. Ari sik toko lagi ndak orang, Pak. Mak bedo orang kubur beda anu keluar beda Banyuwangi jan. Engko toko li malaikat mriya lampet jan. Bodoh bila orang ngapi datu ngak nikah. Akhirnya Romo Ye Hashim bodoh katon saat nikah langsung keluar. Soalnya tak cocok bi syariat pun tak cocok bi agama. Tokol bi malaikat beda lampet jan. Oh lagi ngakerek je saungkun. Akerok ruah. Kol tokol malaikat ya Kanjeng Nabi sadebur ya. Lawi yajtama al khalaiku kulluhum. Seandainya makhluk ni ka apolong sekapi na makhluk, al khalaik makhluk ni sekapi na apolong kapi, kulluhum lam yaqilluha. Tak bakal bisa ngalih, Pak. Tak bisa ngalih. Pindah sejengkal pun yer setes konek tak mampu, tak bisa. Pas ari sik toko lagi jajan. Sabek tok ke gunung, sabek tok bedaya tok sabek tok, ancor gunung apa? Macik bengal lah, melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngaji ni mohon manfaat, nambah takut ke Gusti Allah. Amin Allahumma. Tapi mon orang gila tak manfaat, walaupun diceritain ngak nikah, yang kep angin lalu, angin berlalu monan. Yang kep cerita-cerita engak cerita saya pun lah biasa benih bareng saya semakin napa menjauh daripada bareng-bareng saya membahayakan gelap. Termuka pada selamat kalau panjenengan. Amin Allahumma amin. Ki banyak nikah terus nah keadaan ki durung bade napa bau seboceng ki durung bade neraka sengi PA kuburan sengi PA ki durung bodo boleh macam-macam napa borong senyengak terang lagi kabeh kan supaya jadi peringatan ke sampean ya pada maenga patang maenga kula banyak kesalahan kaula tahun yang kesalahan panjenengan sampean tahun yang kesalahan kaula tak ada orang yang setandi kesalahan tak ada orang yang tandi dosa tak ada orang yang setandi masa lalu king andi masa depan ada orang tak ada orang bagus kecuali andi masa lalu, ada orang coba kecuali andi masa depan. Tis mari lah mari tobat. Sing wis ya wis, sing durung hati-hati. Roti ya roti. Terus kelemben ya kelemben. Sing mari ya wis mari. Kelero aja. Bener ada ya. Apalah. Bener ada ya pokoknya. Sing wis ya wis. Sing durung hati-hati dia ya maknana
Kayak ngelere kelemben jeng kau. Oh kelemben roti ya roti apa deh ya ta? Hah? Bener deh ya? Oh tak tahu ya roban ya. Semare ya semare. Ibarat reng nyupir rodik deh pak. Beda sepion. Apa gunanya? Ajiling saya budi. Oh mari kena jugelengan. Saya sampai kena jugelengan boleh. Tapi kaca yadok lebih raja. Masa depan. Kaca budi tetap beda sepion. Saya sampai mau tadi sepion bahaya. Tak le tolehan lagi sampean. Penting atau le aja penting. Supaya bilen kok mari deh lebih semare lah. Mari tetireng, mari komat bilen mari. Mari obu lancong, mari obu petal, mari wis setia kare gundulan bela. Mari bilen mari komat lah sekarang nengen. Sepion itu penting kanan kiri. Kacanya tak jera aja kene, kaca yadok rajo. Masa depan si raja. Ya. Sekali-kali atau le, bilen mongkok mari lah jelah. Beda boleh, mari kok jelah. Setingkok kare dada lah. Kacanya lebih raja karena kaca yadok ini adalah untuk masa depan. Mun sampean atau letok ke budi tak ciling ada, akhirnya putus asa lagi. Hah? Aja ada anu nang kok cek, mbak coba orang putus asa nih kan. Cek sampai putus asa. Usaha mendekatkan diri dekat Allah Subhanahu wa taala, kalau bencara semak de orang-orang saya semak dekat Allah Subhanahu wa taala. Nikah keadaan orang se eneng alam kubur sebekal siksa. Sesapa neterangaki min ahli sa'adah mangke nerangaki min ahli syaqawah. Tanda orang secelaka dari alam kubur pun lebih de tanda-tanda celaka. Naudzubillah. To kala malaikat suarana engak keluduk merepat ta engak kelap. Derem kira-kira. Kol to kala cemetena paluna mun saumpamana makhluk sekapik na makhluk re epapolo makhluk masih wallah selain Gusti Allah re makhluk pak baik manusia jin hayawan epapolong di situ ngangkat palu na malaikat si kebenokol de ahli syaqawa keluar yang celaka tak bakal kuat ngangkat mun mangken beto ki bisa yang kak paraje beto na mulai keroyo. Nah, mereka ulama seneng atikira bareng nih ke nikah. Karena mun kulit sampeyan nek dikir maca selawat bi tiban cek malarat tah maca selawat areng bareng ibarat ngangka bareng ria berek mun nek royo enteng. Paham iki? Salat iki seneka, salat mun bi tiban abid sek yang ka pak melarat sek yang mun berjamaah nek gampang yang ka. Karena salat kulit sampeyan nek bangke bi malaikat. As-salatu mi'raju kulli mu'minin. Salat nika adalah mi'raj ongke namun Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Mon kulit sampean salat ta si ongke. Tak bisa ongke melarat si ongke kecuali ekroyo. Areng bareng. Adikir areng bareng. Ibarat borong seberek yang kak tak bisa ketibiin mon yateng ekroyo. Insyaallah bareng se napa seberek bakal ringan bakal enteng. Seneka. Kemun lah apa ketibin duduk ketibin. Anu tang daerah tang kawasan dah. Waduh. Tang alumni datang kontuk waduh las payah mau sore nu cote-otek ya tang santri ya te begitu otek sekali tang rutinan di bahaya waduh lebih abi mesti mau neko royo tambah seneng ibarat banyak pasien ya banyak pasien dokter relawan dokter spesialis jantung bodoh wis engko tok sabejer lah engko nolongan lah kan bunga mesti engkau spesialis dalam, engkau relawan, engkau bantu karena banyak penyakit edina. Sampean sebagai dokter bitibun pasiennya banyak, berde relawan datang tanpa bayaran untuk membantu pasiennya sampean. Alhamdulillah, jazakallah khair sekelangkung sampean bisa bantu. Spesialis paru-paru, spesialis THT, bagian kopeng, bagian dada, bagian AT, bagian ruah. Lemak bisa, bocor otek tang pasien dah. Ya kasih mate pasiennya. Supaya mereka juga di dalam dakwah. Sudah otek, tang kawasan. Waduh, wis tahu ngaji ke siapa yang dia tak ngerti. Iki, jadi, kimun sambian sebeda kan totori kula ngaji, tak apa-apa. Dan pola siapa? Adaptar lagu ngiring.
Musen buat siapa? Tulat malah gula. Keren gula terus belajar lagi bergantung enten tak kepenteran Pak. Enten sama sekali. Jauh daripada nikah. Tak ada yang sempurna itunya nikah. Kudu belajar kabeh. Nah. La ilaha illallah. Termoga tadi ilmu manfaat. Termoga napa debu saya yakin nikah bisa semakin ngesteteh kau luman jenengan selama di ning dunya. Tiga payah sekecek, engki lesoh sekecek, tarawih lesoh, ngaji payah, kasa payah, engki pacet dunya ni kena payah. Diki mulai akhirat, dak kuburan istirahat benar. Ya, laisa ala napa tabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kehidupan seabadi kecuali kehidupan nang akhirat. Ada kehidupan seabadi kecuali kehidupan ning alam akhirat. Nah, kehidupan ning dunya ni pun serba congoco kabeh Pak, ada seongguan congoco kabeh. Mati ya kabeh orang nika. Sesogi ya mati, setandi ya mati. Sejabatan ya teki. Allahumma la aisha illa aishal akhirah can Kanjeng Nabi. La aisha illa aishul akhirah. Ada kehidupan seabadi senyata ing alam akhirat. Ada mun ning dunya re ada kabeh. Gurur. Tipuan kabeh selama ning dunya ni. Jawab gawok. Dak apa-apa je lah. Dak pejabat jawab gawok biasa bela. Engki, dereng soki bodo motor culing. Lah tak kira kelar meleh nu apa. Lah tau sawo gawok borom tak kira paje ketok tak kira kewat kaki. Bila tahu sangat oleh bodo bungkum apon waduh wasu. Tak usah tak kira kelar bangun. Pagar tok je le berapa ratus juta pagar tok je. Durung satpam. Tahu sangat oleh percuma. Dinalah mati kabeh orang je Pak tak kira bendem-bendem istana orang kena je. Engki. Engki tetap alakoh sehalal. Cek sampai menghalal lagi segala cara. Karena kehidupan ini sementara sekejap. Engki cek sampai menghalalkan segala cara. Jeka aja sengkah jeka aja tak kenceng terajeng tak kenceng solat berjamaah Al-Quran baca tarawih darusan ngaji. Karena tak ada kehidupan la aisha illa aishul akhirah. Ada kehidupan si abadi kecuali kehidupan yang alam akhir. Neng dunya ada si abadi berakhir kapi ada si tak berakhir. Sebab ni kayak kocak panggung sandiwara. Orang sandiwara ya, hah? Orang sandiwara ya. Sandiwara aja nyotos tak nyotos ongku tos jotosan. Enggi, enten akeke tak akeke tongku raket keke. Tadi nggak mon maji busro mon manggung mon menta surule. Tepan di tepan komat juga maji busro mon tepan komat. Aronnya tepat tos jotosan tak jotos ongku. Enggi, enggi sini ke pun dunia ni ke panggung sandiwara. Congocoh sementara jaga aja, ya. Jangan jahin motor, waduh, azina, mabuk, sandiwara. Pada akhir kasta kapi orang je Pak. Si ganja, si narkoba, si azina, aduh, naudzubillah, wis. Ayo, sepion, sabak kanan kiri, kaca yado re, sabak yado. Ki lebar ki nangan alam akhirat, ki lanceng ki nangan kehidupan nega, kehidupan akhirat. Ki lebih berat boleh kehidupan dengan akhirat. Pertanyaan demi pertanyaan, fitnah demi fitnah, coba demi cobaan, kerepotan demi kerepotan. Dina kiamat lebih repot boleh. Menosai tompok sampai 1000 tompokan. Berdeka emak kulit sampean kira. Mah? Ya tasa tompokan ini tompok sampai senyama pelo berdesakan keriki, berdesakan remerian, berdesakan toot bahkan berdesakan lembik pelo nah. Naudzubillah. Ya. Nikah keadaan sing nikah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada opa-opan kecuali pengaupna Gusti Allah. Ada pajung, ada apa-apa langi semak Pak. Ning sekelan arena. Demak aku lihat sampean. Nah. Dina masih tahu tempe jaga aja lah. Masih rawon, masih masakan man nyaman tapi haram je. Engki? Dina masih lah merongki. Hah? Sehat merongki aja. Bahasa Indonesia apa merongki aja? Merunggai bener. Pola merunggai. Oke. Sekali-kali menali rezeki cek merongki to. Cek ngareng diberek aja ya.
Hanya ngolo ke kiai terus salapan pi kiai kok ngakir murung gitu. Rek nembi abe. Oke, mau pacet letak no boleh dari mana tak ada boleh. Sepenting halal barokah ya. Insyaallah ntar mau kita tambah umur sebarokah, sehat wal afiah, kita rezeki si halal, ntar mau kita tambah napanya mana ketaatan dekat Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Nyon sabar banyak. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli afdhala salatin معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة كلما ذكرك وذكر الذاكرون ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدده وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات أنثى وذكر رب وفقنا فيكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما كل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب الفاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بر وبرها خصوصا المؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي ثم إلى الإمام السيوطي وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح صحاب هذا المقام الجد عبد زوجته الوليد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا القرآن وما عملنا من عمل الصالحات في شهر رمضان أعنا فيه على الصيام والقيام ويحفظنا وإياكم من جميع الذنوب والآثام وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا قلوبا خاشعة وأذنا واعية
وعلما نافعا وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والندامة وعلى ما أسلافنا الصالح مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.